Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba kuri uyu munsi wa mbere w'indwi kw'igenekerezo rya 18 Myandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe amakuru makuru akomakomeye arabana n'umutekano tukareba uko bihagaze. Turaza kwibanda cyane kubiri kugenda bivugwa muri aka karere, turabe mu buryo burambuye icyo AFC yamaze kugaragaza igiye gukora nyuma y'uko ibiganiro by'Doha muri Katari bisa naho byajemo ikibazo gikomeye. Turaza kandi kureba icyo buri ruhande rutangaza, yaba ku ruhande rwa FARDC yaba ku ruhande rw'Izasarambwe, ndetse turi buze kureba n'icyo Katari imaze gushyira hanze igaragaza ikiri buze gukora. Turaza kandi no kubabwira ibijyanye nibimaze gutangazwa na General Major Sylvain Kenge Bomisa umaze kugaragaza uko bamaze gupanga gahunda ndetse nuko ibintu bigiye kumera. Turaza kandi no kubabwira amakuru akomeye yibimaze kubera muri Rubero, aho rero ubwicanyi buhitanye abantu barenga 40 biro bikaba bibaye inkuru y'inshamugongo igeze mu matwi y'abanyekongo ndetse n'abatuye isi muri rusange. Turaza kurebera hamwe kandi bijyanye n'imirwano bivugwa ko yabaye mu buryo bukomeye kandi budasanzwe, aho rero FARDC yashyamiranye n'abarwanyi bo muri Wazalendo mu itsinda ryitwa Uhuru ku rubuga rwitwa Baraza. Turaza rero kureba uko ibi byagenze ndetse nuko amakuru akomeye atugeraho abigaragaza. Turaza kandi no kunyarukira mu makuru akomeye ajyanye n'ubutasi, tubabwire ko guverineri y'intara y'Kivu y'Amajyaruguru General Evariste Samoka kuri ahakana ibirego by'abadepite kubijyanye rero n'ibyo bari kumushinja bifite ingingo zikomeye bishobora guhungabanyaho ku mutekano. Banywanyi rero tudatinze ni muze tubane muri bwa buryo bwacu turebera hamwe amakuru akomeye mu buryo bwiza butarimo propagande, mu makuru yizewe kandi yibiba bikuba. Ndatangira nkubwira ko ihuriro AFC rishimangiye ko ridateze gusubiza cyangwa se kohereza intumwa zayo mu biganiro by'amahoro bibera i Doha muri Katari mu gihe ubutegetsi bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo butararekura ababarirwa muri 700 bagizwe imfungwa. Hashingiwe rero ku mahame impande zombi zasinyanye zikayasinyira i Doha ari ku igenekerezo rya 19 Mukakaro 2025. Icyo gihe leta ya Kongo yari yemeye ko igomba kurekura abantu 700 yari yafunze barimo abanyamuryango ba AFC, abakekwaho kuba abanyamuryango bayo ndetse n'abandi. Iyi ngingo rero hamwe n'izindi zirimo no guhagarika imirwano burundu zagombaga kuba zarubahirijwe bitarenze ku igenekerezo rya 29 Mukakaro 2025. Impande zombi zikabona kwitegura ikindi cyiciro cy'ibiganiro by'amahoro cyari gitegerejwe ko kigomba gutangira ku igenekerezo rya 8 Myandagaro 2025. Byari biteganyijwe ko abahagarariye impande zombi bagomba kuba bari Doha ku igenekerezo rya 18 Myandagaro 2025 bagasinya amasezerano y'amahoro. Gusa umuvugizi ku ruhande rwa AFC bwana Lawrence Kanyuka yatangaje ko abahagarariye iri huriro batagiyeyo. Kanyuka yatangaje ko ingingo zose zikubiye mu mahame ya Doha zubahirizwa, yibutsa ko leta ya Kongo ikomeje kurenga kwihagarikwa ry'imirwano. Ati Kinshasa ntishaka amahoro. Kuva aya mahame yashyirwaho umukono, AFC yagaragaje ko leta ya Kongo igomba gufungura abantu 700, bitaba ibyo ntizasubire mu biganiro muri Katari. Ni mu gihe rero mu kiganiro gikomeye yagiranye na BBC gahuza miryango, Lawrence Kanyuka yavugaga cyangwa se yagaragazaga ko bishingira rero ku kuba leta ya Kongo hari ibyo itubahirije. Reka rero tujye mu bikubiye mu kiganiro Kanyuka yagiranye na radio mpuzamahanga, mwumva amagambo akomeye akomeje kugenda atangazwa nabo kuri ruhande. Reka duhere mu itangazo yasohoye ku cyumweru, aho leta ya Kongo yashimangiye kwishyigikiye ibiganiro byubaka
bijyanye n'itangazo ry'amahame yashyizweho umukono i Doha mu kwezi gushize agamije kurangiza intambara yongeye kubura mu mpera za 2021 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukungahaye cyane ku mabuye y'agaciro. Yongereho ko rero ikomeye ku bijyanye no kubahirizwa ry'ubusugire bw'igihugu hatavogerwa ubutaka bwayo, kuko rero ibikubiye mu itegeko nshinga no kugarura amahoro arambye no kuba bagarura umubano hagati y'abanyekongo by'umwihariko abo mu burasirazuba bw'igihugu. Mbere byari byitezwe ko impande zombi rero zigomba kuba zakora ibyo zasabwe, ariko ibi siko bimeze. Ni mu gihe Lawrence Kanyuka yashinje uruhande rwa leta kutubahiriza ingingo zirimo iz'agahenge, ndetse bikaba ari ibintu bikomeje kugenda bigaragara nk'uko rero rabibabwiye. Yagize ati Kinshasa ntishaka amahoro, yongera ko izasarambwe zubahirije ibyo zasabwaga ku kubaka icyizere hagati y'impande zombi. Ashinja Kinshasa kutubahiriza ibyo isabwa muri ayo mahame harimo n'ingamba zo kubaka icyizere. Abajijwe niba azi igihe izasarambwe zizasubirira mu biganiro i Doha, Kanyuka yagize ati nta gihe dufite, byose biraterwa na Kinshasa. Ni mu gihe BBC Gahuzamiryango yasabye umuvugizi w'ingabo za Kongo General Major Sylvain Kengibomisa kugira icyo avuga kuri ibyo birego abashinjwa n'izasarambwe. Agira ati twamaze gusubiza kuri ibi bintu bidahwitse. Nk'uko rero bigaragara muri iri tangazo rya FARDC ryasohotse ku itariki ya 12 z'ukwezi gushize, bikaba rero bigaragara z'uku kwezi turimo, biragaragaza ko AFC ishaka intambara ndetse ko irimo kugaba ibitero byinshi hafi ya buri munsi ku birindiro bya FARDC biri mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Itangazo rya FARDC riragira riti ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zamaganye kurenga kugambiriwe kandi kugaragara ku masezerano y'amahoro ya Washington no mu itangazo ry'amahame rya Doha. Byongera ko FARDC ifite uburenganzira bwo gusubiza mu buryo bukwiye ku bushotoranyi bwose bw'uru rugaga rumenyereye kurenga ku masezerano no kwisubiraho ku ijambo. Umutwe w'izasarambwe urashinja leta nawo, ni mu gihe kandi uyu mutwe ugenzura ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Kongo harimo n'igisagara cya Goma ndetse na Bukavu. Mbere Kanyuka yatangaje ku rubuga rwa X ko izasarambwe zishyigikiye byimazeho gahunda y'amahoro y'i Doha, ariko ishyirwa mu ngiro ryuzuye ry'itangazo ry'amahame rizatuma habaho icyiciro gikurikiyeho cy'ibiganiro kigomba kuziga ku mpamvu muzi y'intambara. Yavuze agira ati igishobora kugeza ku masezerano rusange y'amahoro kandi arambye. Hagati aho mu ndwi iheze ibiro ntaramakuru AFP bizasubiyemo amagambo y'ubutegetsi by'umwihariko umutegetsi wo muri Qatar watangazaga biri kuba rero, ariko izina rye ntiryatangajwe. Avuga ko Qatar yahaye Kinshasa na M23 umushinga w'amasezerano y'amahoro mbere y'uko ibiganiro byongera kuba bizatangira. Kuko rero bigaragara ku itariki ya 19 z'ukwezi gushize kwa Mukakaro 2025 ku buhuza bwa Qatar, impande zombi zashyize umukono ku mahame yo kurangiza intambara. Muri aya mahame akubiye mu ngingo nkuru zirindwi, impande zombi mu byo zemeje harimo agahenge gahoraho, hirindwa ibitero byo mu kirere no ku butaka cyangwa mu mazi cyangwa ikindi gikorwa cyose gishobora kudurumbanya umutekano, no kureka itangazwa ry'icengezamatwara ry'urwango cyangwa rikangurira abandi gukora urugomo. Impande zombi zemeye ko zigomba gusubizwaho isubizwaho ryuzuye ry'ubutegetsi bwa leta ku butaka bwose bw'igihugu n'inkingi yibanze y'amasezerano y'amahoro. Iyi rero ni inkingi yibanze. Gusa nyuma y'isinwa ry'aya masezerano mu kwezi gushize hagaragaye kutavuga rumwe hagati ya leta ya Kinshasa na M23 mu bijyanye no kuva mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo gihe umuvugizi wa leta ya Kongo Bwana Patrick Muyaya yari yavuze ko aya mahame y'i Doha azirikana imirongo itukura Kinshasa yakomeje gushimangira ko irimo nko kuva kutaganirwaho kwa AFC mu bice yafashe, ariko umukuru wa AFC Bwana Bertrand Bisimwa yavuze ko aya mahame mu byo ateganya harimo gusubizaho ubutegetsi bwa leta ku butaka bwose bw'igihugu. Ntibivuze kuvana ingabo
ahubwo bivuze uburyo bwo guha ubushobozi leta igashobora kuzuza inshingano zayo. Mossad Bourdius, umujyanama mukuru wa Amerika ku birebana na Afurika y'Uburasirazuba, yavuze ko icyitezwe kugerwaho nta gushidikanya n'isubizwaho ry'ubutegetsi bwa leta ku butaka bwayo bwose, kandi ibyo ni ibintu bisanzwe ku gihugu icyo ari cyo cyose. Ibi biganiro bya Doha biri mu rwego rw'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo yasinywe ku igenekerezo rya 27 Ruheshi 2025 asinyirwa i Washington DC. Ayo masezerano y'amahoro ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi bayashyizeho umukono mu kwezi kwa Ruheshi uyu mwaka, hashingiye ahanini ku ngingo zijyanye no guhagarika imirwano, kutavogera ubusugire bw'ibihugu byombi, guhagarika kuvana ingabo mu butaka bw'ikindi gihugu no kurandura umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukorera mu buseruko bwa Kongo. Muri aya masezerano u Rwanda na Kongo zaniyemeje gushyigikira ibiganiro bikomeje hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa n'umutwe wa AFC na leta ya Katari, hamwe n'ibikorwa byo kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe imitwe yitwaje intwaro itari ya leta. Nkuko rero byagiye bigarukwaho, kaba ari ikintu benshi bari biteze ko kigomba kuza ari inkuru nziza, ariko kuri ubu siko bimeze. Umwiryane ndetse n'amatiko byongeye gukara, byongeye gufata urundi rwego. Bamwe baravuga bati isaha yari yose imirwano ikomeye ishobora kuza gusiga iguyemo abandi bantu, kuko amakuru dufite kandi twagiye tubagezaho mu masaha yatambutse bice bitandukanye, FARDC iri gukora deployment, M23 nayo iri gukora deployment. Rero ni ibimenyetso simusiga bigaragaza kandi byerekana ko urugamba rugiye gukomera, rugiye guteza ibibazo bikomeye ku buryo ntangere, kuko rero benshi bamaze igihe kinini babigaragaza. Reka dukomeze page y'amakuru yacu turebe inkuru y'incamugongo itugezeho iturutse i Rubero. Aha murahazi, naho ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ibintu ntabwo bigenze neza, aho rero muri teritwari ya Rubero abaturage bacitse ururondogoro nyuma y'ubwicanyi ndengakamere bwahitanye nibura abantu 45 mu gihe cy'iminsi mike gusa. Nyuma y'ibi byago bikomeye, umuyobozi w'akarere ka Segitera yitwa Bapere Bwana Makasi Somvukunura Mwendi Mvwa yatangaje ko kuwa mbere ku igenekerezo rya 18 hagenwe kuba umunsi w'icyunamo wo kwibuka no guha agaciro ubuzima bw'inzirakarengane zishwe n'inyeshyamba bikekwa ko ari za ADF mu midugudu yitwa Meria, Kenge n'ahitwa Mutaweza. Nk'uko amakuru akomeye atugeraho akomeza kugenda bisigura mu itangazo rye, Bwana Sivukunura yagize ati izi mfu z'abaturage bacu ni amarira n'agahinda kenshi. Kuwa mbere twese tuzahurira hamwe mu gusengera no kwibuka abacu twabuze. Turasaba abaturage bose kwifatanya mu mwuka w'ubumwe n'icyubahiro kugira ngo tugire icyo dusubiza aya mahano yaduteye. Yashimangiye ko guverinoma igomba kongera imbaraga mu bijyanye n'ibikoresho n'abasirikare, cyane cyane abakomando bafite ubushobozi bwo guhangana n'izi nyeshyamba. Yavuze ko hari inkunga yahawe n'ubuyobozi bw'intara binyuze muri Croix Rouge, aho bagiye gufasha rero bamwe mu bamaze igihe kinini bari mu bibazo bikomeye. Amakuru yemejwe n'imiryango y'abaturage hamwe na za societe civile aragaragaza imibare y'abishwe yiyongereye iva kuri 36, imibare igaragaza ko ari 45 mu minsi 3 gusa. Witwa Kagehene Samuel, perezida wa societe civile ya Bapere, yagize ati ni 32 bishwe ahitwa Imeria, 6 barishwe ahitwa Mutawezi, abenshi bagiye bacibwa imitwe. Ni mu gihe avuga ko abandi 4 biciwe ahitwa Ikenge nk'uko abisobanura. Hari kandi abandi benshi kugeza ubu bataraboneka, bikaba byongereye intimba n'agahinda mu miryango y'ababuze ababo, nk'uko akomeza kugenda abisigura. Iyi mirwano n'ubwicanyi byateje agahinda gakomeye mu baturage benshi, bikaba rero biri kugenda bigaragara mu bice bitandukanye. Ariko nubwo benshi bahunga, impungenge zikomeje kuba nyinshi kuko inyeshyamba za ADF zigaragaza ubugizi bwa nabi ndengakamere. Abaturage ndetse n'imiryango ya za societe civile bemeza ko operasiyo za FARDC hamwe na UPDF zizatanga umusaruro ushimishije. Basaba ko izo operasiyo zakongera gusuzumwa no kunozwa kugira ngo zibashe guhangana n'ububasha bukomeje kugenda bwiyongera bwa ADF
ADF. Sosiyete sivile yo muri Bapere n'abandi muri Rubero ikomeje gusaba yihanukiriye leta kongera abasirikare benshi ku butaka, gushyira mu bikorwa uburyo bwo kumenya neza imitwe yitwaje intwaro, cyane cyane bamwe biyitirira izina rya Wazalendo ariko badakora ibikorwa bifatika byo guhangana n'umwanzi, ndetse no gushyigikira abaturage mu buryo bw'ibiribwa, ubuvuzi n'amacumbi kuko bahunga. Bikaba ari ibintu bikomeje kugenda bikomera umunsi ku munsi kuko umubare w'abahunga ugenda wiyongera. Umunsi w'icyunamo wateguwe ukaba rero warateguwe kuwa mbere kwigenekerezo rya 18 Nyandagaro 2025. ni umunsi ugaragaza uburyo abaturage ba Rubero bagizweho ingaruka ndetse bagizweho n'umutima umwe wo kwibuka abaguye mu bwicanyi bwa ADF, ariko nanone ni umwanya wo gusaba ko ubuyobozi bw'igihugu n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga bafata ingamba zikomeye zo guhagarika amaraso akomeje kumeneka mu bice bitandukanye. Nk'uko rero bigaragara, abaturage barababaye, abaturage bafite ibibazo, bakeneye ubutabera, bakeneye ko ibintu bigenda neza nk'uko rero biri kugenda bigaragara. Reka tujye bari kare tubabwira amakuru akomeye ari kuvugwa mu bice biherereye mu itsinda ryitwa Walo Uruba, hatangiye kugaragara umwuka mubi hagati y'ingabo za leta FARDC n'abarwanyi b'itsinda rya Wazalendo bamenyekanye nka Uhuru nyuma y'amakimbirane ajyanye n'imicungire ya bariyeri iherereye ahitwa Braza. Nk'uko rero byemezwa na Barthélemy Murengezi usanzwe ari umuyobozi w'agateganyo w'itsinda rya Walo Uruba, iyo bariyeri zikaba zarashyizwe mu rwego rwo kugenzura urujya n'uruza rw'abaturage, ariko nyuma hahindurwa isoko ry'inyungu bwite. Abarwanyi ba Wazalendo bakaba rero baragiye babifashisha mu bikorwa bizo kugirira nabi abaturage, aho bagiye bahafatira amafaranga menshi bayambuye abaturage. Hari n'abana bato ndetse n'abandi bagiye bagirirwa nabi mu bice by'ahitwa Intoto mu murwa mukuru wo muri ako gace. Murengezi arasobanura ko ubu buryo bwo gusoresha abaturage nta mategeko abigenga, by'umwihariko kuba n'abana bato basabwa kwishyura amafaranga kugira ngo bemererwe gukomeza urugendo, bizazamuye umwuka mubi. Ingabo za leta FARDC zagaragaje gusenya izo bariyeri kugira ngo zihagarike ibikorwa byo guhohotera abaturage, ariko abarwanyi ba Wazalendo barabyanga mu buryo bukomeye, bakavuga ko atari ibintu byiza, ari ibintu bigomba guhita bihagarara, amahoro akongera akagaruka. Yagize ati Wazalendo b'itsinda rya Uhuru bahinduye bariyeri ya Braza yagenewe kugenzura urujya n'uruza rw'abaturage, bayigira inzitizi y'akarengane. Abarimo ntibareba imyaka, n'abana b'incuke basabwa kwishyura kugira ngo batambuke. Ibi byabarakaje, barashaka kugarura umutekano, gukuraho izo bariyeri, ariko Wazalendo binangiye. Ibi nibyo byabaye intandaro y'ayo makimbirane hagati ya Wazalendo ndetse na FARDC. Umwuka ntumeze neza kandi abaturage barahangayitse. Uyu muyobozi w'agateganyo w'itsinda ry'ahitwa Walo Uroba akomeza avuga ko atewe impungenge nuko ibi bishobora kuvamo imikorere mibi, ishobora kuvukamo intambara ikomeye, ishobora kuza gukomeza hagati y'abarwanyi ba leta ndetse n'Abazalendo. Bakavuga ko rero iyi ari intambara ishobora kuza gufata igihe kinini. Nk'uko rero bigaragara, umutekano wahungabanye. Abaturage bo muri aka gace baravuga ko bari mu gihirahiro gikomeye, bamwe bakaba badatinyuka kunyura kuri iyo bariyeri kubera gusabwa amafaranga ku buryo butemewe n'amategeko. Abandi bakavuga ko udashobora kwihanganira kubona abana bato bakorerwa ihohoterwa rikomeye. Abo baturage n'abayobozi b'inzego z'ibanze bari gusaba leta kwinjira muri iki kibazo vuba na bwangu kugira ngo bakumire ubucyamirane, amahoro yongera agaruke, abaturage bongere baryame basinzire. Reka rero tujye mu nkuru ikomeye iri kuvugwa kuri guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru yitwa General Major Evariste Somo Kakure, wigeze kuba yanayobora ari Igoma ariko ntibyamuhiriye. Kuri ubu rero ibiro bye biri Beni. Mu cyumweru gishize yakira ibirego bikomeye yagejejweho n'abadepite bagera kuri 20 bo mu nteko nshingamategeko y'intara. Abo badepite bamwandikiye ibaruwa ku igenekerezo rya 15
Nyandagaro 2025 bamushinja kutishyura abakozi b'intara ku gihe mu gihe kingana n'amezi 3 ndetse banavuga ko yabangamiye ishyirwa mu bikorwa ry'amabwiriza agenga etat de siège. Muri iyo baruwa aba badepite bavuga ko guverineri atigeze aho inteko nshingamategeko y'intara amafaranga agenwa nk'ingengo y'imari budget de fonctionnement, bikaba ari uguhonyora uburenganzira bw'inzego za demokarasi z'intara. Banashinja kandi umuyobozi w'intara kunanirwa kwishyura no gushyira mu bikorwa inshingano zo kwishyura abakozi b'intara, bigatuma imiryango myinshi irya mu buzima bugoranye ibaho nabi. Kuwa mbere ku itariki ya 18 n'uyu munsi, Radio Okapi yegereye Guverineri Kakure maze we ahakana ibyo birego, avuga ko byose bituruka ku makuru atuzuye, aho yagize ati: twashoboye kwishyura abakozi b'intara inshuro enye. Twavuze ko tuzishyura ukwezi kwa gatanu tutarabanza gukora igenzura ry'abakozi kugira ngo tumenye umubare wa nyawo. Ubu igenzura rirarangiye, kwishyura bizatangira muri iki cyumweru. Yakomeje ashimangira ko ibyo abadepite bavuga ari ibyabo ku giti cyabo, atari ubwiyunge bwose bw'inteko y'abasabye ndetse n'abanditse. Nk'uko rero abitangaza, akaba yagaragaza ko akazi gakomeje. Nuko rero dusoje banywanyi, niba ari ubwa mbere dukurikiye, hita ufyonda sabone wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru akomeye arebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.